Empunezi zihirwa bazire bishomero rya Ruhunga Primary School rukushanga umugombora yarwaye mu district ya Mbarara zihirweyo kansara rukujwekera bakazawe gomboreji Roida twino mujunu muhimbura Roida kija kugira kitekatekweki bwanyuma yo kuzumurikiko akashanga ngo bazire binama banja minja habo kuburentasiya nuko kubaragana soko baretera empunezi kandi umurukiko ro ndabirendumu bakansha bangundo kunaba kwateraho okubara abase crazinga school fees zabo izabana babo kitwe na munonga bahinja batine mermo abantu kozise mukono yitu tutegereza season kuba kuryo kugumisiriza mwe season efa ayishomera babambenda ka sente konka kuba kuryo kwata mpora ogwashabira baziro kurebera kurunje empunezi karabuka kubatahiza otiroho no kureba ngo abana babo bayijumbero mu kuzirisa empunezi zibayakira bazibejesa abana babo kuzireberana no kuzikunda barebe ngo bandi bazirisa nabo ba participating ningashi bayijumberamo okuzirebera ukato twabona kansara yitu akatwateraho akatugabire byana by'empunu mwenyinke katika ngo byana by'empunu byazire tija ku bantu nikaza kutuza kwanguhirwa kandi yagaruka yahanisho merosora ro kugenderaho byona erahwera abana be cyamushanje kutandika kurara hishomero no kushomekiro ecyaro kugira ngo nibija kongera kwika abako batubiye twenda turaza abana turonda okuturabaraze kubuzire abo tsente cyo twabazire konkata abana tutandika na tamwedi cyamushanje kija kubanchirara nabana bitu nimbashabira bashomeje nyensya barugemu icyo mugasho abazireho nabongere bashaba bebembezo ba district ya Mbarara nabiciro kwataho okongera kubasya program nkezo kwetorora district yona ekiraretera abazire batunga entasiya no kutungura ibyo bwegisebwa abana babo abwa TV West nda Aidan Bataringaya